sunsumu bibi akoso e wo se president of Ghana o tie ni a president Nana Akufo-Addo o tie one na busuafo no enyina mu tie a sunsumu bibi akoso so mu di agoro nso a owu obesifie ho no e wo sunsumu manfo ayade a omunyaya enka ewu bi atotopusua no what you say ama sunsumu nyoma akoso e duedue nipa bi wo fom spiritual ya nyoma enipa be ye nan bi wo busua no mu a efi sabre akwapem si ebeto aba anase ebedi Xmas we no wan hwe ya abusua no obi beto na opani no se wawu se wonwu ye o ma Ghana fo enye sa ma ya mu obi awuto na kurom ha no so wa hye no so a Ghana fo bo awuto pe wonya yale sakura bafia ma ho be telema so be sa akọ wo de check cross check obi bia la Ghana fo benya e de ato so se opani yewu ana ma me yewu no oba ebe yi no ho adi se wo mu ikura acha ya bo so bibiensa no wonu de ntla papa dentia ye woni pa bi okrum ha se enya ka se wawu a wo mo ye wo so adwuma se obewu ampa abusuana na Asante Bediatuo a oye secretary to the president Beton Mountain so se apai ne ho emfa no kra wo pre ne nkwa ne denden na ebae na afi ayeye hu yese na ansem ne namase bi kra kire se papa no wafim ne mum aban no na akata so a ompese oba be ka no kra amaye hu ne a ekoheze busuafo kra ehu se wo monko ata anase omonko adwe fi se sunsumu no enyema bi akoso ibi kire se kama ena ekun editia Achim mafia no esan se ombedi oman so no mususu se achim mafias no abo man ya bropa mukra aye roko egbodi ya te mususu na Asante Bediatuo efi ho a gabi ochidakon enedi ho ofuriata di so ye mampanimpo ekra ekasa roko na wo abobọ no ho na no na mensaka Prophet Benson wo menchen wa ha me ba bi sane se so eye den na fe Ghana yakwa koduru se ye te se obi yare a na ye de kwa kwache sunsum se afi de kama kra na edi enye aban no na wo so na nema yie ana setemamufo na afi aban no de wo muhamu nti no omada ne omo nsem nyina de ama sunsum se eni aban no eni emfa mo no ntika me ho na ye ma Prophet akwaba Prophet Benson, Papa Mwakwaba. amejoso Papa Nana Asante Bediatuo ensem ye na momonten so ene kama ye de aba be frafra mu ni sunsun mu nsem a ye de na mu ensem nyina wote a ya na wo gye ne sen. me da say too much for ene mahwefo nyina yo de tie ne se sane Ghana for kasa se papa no wawu na aba ne pese obeka no ekwan bi so no hadwene enye eni kwa setimamufo no etumi konesa Okay. if we say owu odie yem bo owu ma sebe enipa so owu Okay. na Africa kwa na na yeto aba mo ne ade na yese we buy wa anye dwuma yankopon nkuni free wiase okọ America omeleshi mu ne ade a even em say krenti mu ina omo na ho ti ase o krenti mu ina ti ase former president of America is the P that ho ti ase but Africa the Ghana for the obe president na ofre kunwa so na say wo kunwa no so kwa ne ye bom pa ye say woni wabusuafo nyina kura mo asensi na mu what you say na sunsumu bibi akoso e wo se president of Ghana o tie ni a president Nana Akufo-Addo o tie one na busuafo no enyina mu tie a sunsumu bibi akoso so mu di agoro nso a owu obesifie ho no e wo sunsumu manfo ayade a omunyaya enka ewu bi atotopusua no what you say ama sunsumu nyoma akoso e duedue nipa bi wo fom spiritual enti wasa omusu emomu empire bomu yedin Okay. what you say na de ya chechire no omusane if you say sabe mprediasa se obi be pani wo man bible say yakwaya mo mpaye ma yempanifo no no munya adwen papa mfa mu o man no what you say enti me de minsusuye ne say e wasa busuaro sole sunsumu mo mu pe wadifo bi o edin mo bo empire e ma wo mo if you say ya nyoma enipa be ye nan bi wabusua no mu a efi sabre akwapem si ebeto aba anase ebedi Xmas we no wan hwe ya abusua no obi beto
sunsumo enye physical sunsumo asem ne ye enye makoso e wo sunsumo what you say e de tia wo mu na ya na awoso wo sunsumo ani okay ansa no wahu de sunsumo e koso what you say enti se omo mimi say no se ye bibi tia sunsumo hu wa na mahu okay what you say so ya NDC no so MPP ni o me ho na nyame ayi achem se bo papa we so mpaye ni aye bibi aye den atia no me ka say papa ye friend say ebi cancel obewu no me da ho na nyame ka chem se bo mpaye ma papa yi me nim no bo mpaye ma papa yi na bibi say ebisi me bo mpaye aja nyankopɔ so wa bo mpaye but ye de ne beba fie okay what you say okoy but we ni de sunsun ma de o maye pese omo eyi enipa bi firi ho enti after election we any nana Akufo-Addo ewie na hini no okotena fie no omu hia sunsumu bambo okay omu hia paebo a ebema omanyina che what you say enti menima di for pompa mo beta di for no mo enya di on paebo mo mo na opani no se wawu se wonwu ye o ma Ghana for enye sa okay ma ya mu obi awuto na kurom ha no so wa hye no so Ghana for bo awuto pe wunya yale sakura bafia ma ho be tele ma so be sa akọ wo de check cross check obi bia la Ghana for benya ade ato so se opani yewu ana ma me yewu no oba ebeyi no ho adi so wo mu ikura acha ya boso bibiensa no wonu de ntla papa dentia ye woni pa bi okrum ha se yenya ka se wawu a wo mo ye wo so adwuma so obewu ampa me na me ka chiro yenya bo wawuto na yes ono na adwuma no so obehwese wuto na ya bo na bam ebabam onya yenya bo wuto se ye hu sa so masi yale we aye na wawu a na wo so beyi wo adi kire se me wi na meti asia wo mo be make sure se obakwa samado nka kuro no bio chira me Ghana obi abọ na wuto wonya 1 year okay o de chira wonya bi 3 months 2 months 1 month na oya den na wokọ rese eye huma na nasante Bediatuo na busua pa eye huma omo pa sa se mo so mo fa de tla no ma asofo mpa ebo anya di ama omo a no mu di agoro a eye beba fi ho papa o kasan no nyina ne se sunsumu ne ma bi akoso sunsumu bibi akoso sunsumu ya bibi atia wo obi bebusa se ensemi beto omonten so no na ya tese hopes na doye enso ababonte abeka se sa yare no kra no ono na eba ne so NPP for hye sa yare ndema no so ko nukrom no ko yeye ne na obo na dane e de ma NPP for no ebetimi abase sunsumu from ya wokin enam sa lai ho ana yo the make cho ne say so ono so akọbọ adane okay akọbọ adane yo enti ono hopes ni person che say yale na ato yenua no so no ono na akọ adane na enya no satisfied ya ni omo so mo adane se sanity a omo so mo adane okay sa wo di ama me so me di ama what you say but the me person be susu di ane say na Akufo-Addo president of Ghana his excellency ene na busuafo no se oma sole sunsun a mampa ya enyoma ekoso no e wo sunsun mu no e di owuo beba fi ho papa obi bebisa se ye mampani waye obi bone waye bibi etie obi no nti nipa no be sori etie no sunsun from wana we eno de obi a wotie bia watamfo okay obi a watamfo no aba president so de e de wa enemies what you say obaka ya ankre atamos former president his excellency onya ne ba bi ko won san ko fo bo na wuto sa ko fo bo na wuto sa amanfo sa nya hwi o anka ata me ka so okọ ba bi okọ TB Joshua kra ho ama TB Joshua bo mpaye ma no e ma ne ba airport be jump say no why den anche bia no wuye enti sabi ya se wo so onu abodwe se eja demu a na wo so wasansuo e de asimu die ho ada na de ato obi wo so behwe atena asema na beto eni kwa so man ba busa na
sabe mimi say si ya chichiru sunsun ma betu ya sa no say sunsun ni ma bi wo ho a ya chichiru obi a obetimi aye ma nipa na de ne ho afim yes ye pese wu a ya chichiru sunsun okay ni ya kun spiritually na appear physical what you say nti some of us start kasa say ma badane adane ne den adane ne say so pese obi mu na wa say back to sender wa pese mi mu no wa obewu what you say na mo say nipa no susu ni tirim say o pese mi mu na mo mu kra de wunim say wunwene sa ama na enam so no adwene say wo tane nti no be make sure so obewu na akonfirm say ampa me ka say wo time no pese mi wu nti na mayi ne amana mo no aye den na ewu no papa o kasa no wo me yete asese wo kra say ya chichiro obi osunsun ana say ya ye bibia ati obi osunsun a obetimi am ya dada papa obi bi sase ne na tumi ben ne kita wad betimi e de abo ada ne na ma na yi ma say ya chichiro obi a ebetimi ada ne asan ko nipa ko ne so yo me da wase enyam say de ate ne say tumi de nyame ama bibi na Ghana ha no di wonim na wonim na enipa pi wo ho mu no enye omo natural death ayahu bi ne pese ku omo especially when it comes to political prayers na what you say enti entina mo bi nkun mo bi nsane o enti say me fa ne say sunsun no papa ya wo bubu aguhoi na nkofo start keka say wo so wu eya nkofo kra de say obewu mpacho what you say no no so tifie no mi bewu obewu Bible say abrante ne fa no Paul no wo ka no na nkofo bi hwe say Paul be den obewu enti wo ye den awo enemies a omo twen say obewu no ma ye wa yie obi wu a enye obi a na esu obi ani ji sese nipa no aye den wo wu na we mu no nkofo ye madwen say omo ye sabe omo amu omo ani ye enti na so omo amu omo ani ye no nkofo kra hye dem bompa say wo wu ye den ensi fie ho what you say anytime make a chop so so solid na de ya yeti omo no yanso ye bompa ye bo omo no mu frim na obi bebisa say ya ye bibia tie obi papa o kire say ye bibi tie obi a otimi dane no e de mani pakro ne mane ye kwan ben so tumi ben na de ye adwuma ensuo tumi enua tumi ahonhom ben na o de sane sa ne mane ye me da wase de tie ne say tumi am de adwuma de fra urade Bible say chade pagi na fra urade na me started say me sayale ewo na me share mo be 13 years okay what you say na de tie ne say obi wo ho a na tumi na eku na ensuo tumi ye den nsuo ne ka ama ni gya ni pakro wo bo na bayifo na abopo so mpeso mu kuno ye ne abayifo no kasa ehwu nipa no efiri abayifo no nsem ama nipa no nya na yalesa what you say ana obi ho nso a na enipa no yesi edimbo entumi wa etete won toma etisa Ghana for do manu siw so a na ntumi wa Mama Ghana for ano esunsa won wo mo start the siw so no mo start bo auto no mo start say we yale na omani nyina nipa ni bi say yenya yanko yewu yenya yanko yenya stroke yenya we yakwo na ni afra wo ho ana betom say we papa we na ni afra o na onso kla no wo nyale o ba ne say wo so hu say oman na start buru nua ye fe ni duabo eduabo ne nyina de beto kosua de abo odua o ebi ye nkofo ano ensem ka obi ano keke obi ano ensem ka etimi bodua ma ne yes oman start cassette ya open ne duabo ane eboro no ba ne say wo nya odinfo bi so osane o what you say enti tumi de nyame ama me tumi sebe obi yale pi meti haban ye nyoma pi hu me say bia ma we me shit sa o me nya gentle sa me wulasunsun mu a physically hu me say me very calm but sunsun me de me kuta hode pa what you say obi ye enya prostate cancer me wade a me yama na nipa no ho beto no papa obi be ka say sofo a woten haban wo frɛ niema sunsun so enye suman bi na wo de ye adwuma me da wase Bible ne say aduaba na yenni na haban yɛmfa nsa yale okay what you say na Yakopon no obo wiase no say yale nyina beba enti Yakopon so make a solution to sickness and diseases what you say enti so obi yale a Yakopon wade a wa kire wadi for say ye masa nipa ko na ho be den ebeto no enye suman okay enye abosom
enkanya nyankopon ni ho enka nyankopon ye nyankopon so obi yale na se nyame antumi ansa ne yale a na nyame soma ye som ne fapem ye ka fapem a ne nyina so ewe eye sister be wanya HIV no aye be sa ne yale no e no obekwa kodi adanse okay se na me yale ba me ko nyame mu no me ho aye den atome what you say na sa nyoma no eye sunsum ade but ye de haban eni ade na pala ne enu na wo ni na eye haban ya ne ada ni ana broni di aye pala na ma okay enti nso as prophet no nyame tumi kire me say me di we eka we hu a ebetu asa prostrate me di haban we eka haban we hu a ebetu asa diabetes what you say na me di aboa Ghana for okay papa mahwefo show etifu etiu yes wo kire sa utimi den haban bi ka haban bi ho etimi sa yare wo den haban bi ka haban bi ho etimi yenyema bi ma mahwefo na ade haban ben na obetimi a kire sa okay wo de mumfa we nka we hu na mumfa we nye we na bi ase we ne ha wo de bi ase ma ba ko bi a wo de kire mahwefo keke okay whether was it ma mencha Ghana for ade ba ko prostate cancer okay obi a wo tie me pa owo prostate ye de ade crash na you know the bemam chese abusia na nda so nyina asa ahaba ba akopɛ okay ye fa na aconfirmatical e wo fom sa on fa yeti anopa bi on fa yeti no no memma no 21 days obeyi rubber na to atwa tonso no ma aconfirmatical ye ya papa edi gu nkwale ye aconfirmatical ya wenye ni ti anopa bi a wono wenye ni ti anopa bi a wono obenya ni healing what you say na obi empaniso obi nima obi chile doctor no woni han doctor no eye di onima wonnim na ma ne doctor what you say enti sa wo yale a na obi sa wo yale nipa ne ye doctor eye simple medicine mamenka mamencha yale we kura enso emamo obi a ni immune system ekofom okay obi a odidi nso no so te odidi nso wo fon jene ya idia on blend keke anopa bia before so bedidi no on blend jene no ono obi a no so tam ko for sele so wanya HIV wanya sei ebe kilisi James bia wo ni nipadua no jene ya papa on se jene yo mu ahodo asante jene ana no ma jene akese ye bia betumi aye jene bia on blend keke odin so hye na be ye on blend a obi wo ho a open warm what I say na so be also open code enso bi a de be fra no bi a wo fi se wo de fra wa asomjo no e we say jeni e we say ensu asa aconfirmatical no kire se on fa nyeti nze ye de na Africa ye num ye de kakra tea no sugar betu mo ke we wo ana no nko a wa masile kakra da bi o na ti o ye num de nti na yale pia ba ye so sugar na ana ma wanya diabetes okay what you say na ye broni ema ye na ye nye sugar na ye di o ye di kontomre eni nya adoa na say yale haba ye twa ho hye nyina ya aduro okay what you say ni nyina ya aduro enti se wunya a confirmatical no na de nsuo fra num ne saa okay anya nwunu saa what you say anya nwunu saa wo de ye uti a in fact emrantie na o masi so 45 years ekọ na so 40 years ekọ no o mu prostate ho banti no ebe ye o mu fa yo mu tin okay no mo no ana eno so num a esa ma obodwuma da ma bi o sexual weakness one try dey make kan obafra station ya abomabaso bema ne bema na wu kura kojoto o start say what the saade we yetia bema na wode ebebe mu bi obi o say ne bema na efon won use sa confirmatical no but say o prostate cancer ankasa on use sa confirmatical no better okay say o immune system e ko low wa fon won so bi wo wi sia ama no yale o say eja mi nyale mi didi so mi so tia na eti ono nso no won use jeni no na wonum wi a 15 minutes no aye den wadidi anopa bi onu wi a 15 minutes no wadidi but here can say so wo abrabom na wo say mi yale edie obi kura akaka chem say obobo mi dua ana kan ye no wa mat ma start yale eno de also to adamo enti yewura
Asante Bediatuo yalia omoso abrochire no ya amompa ya omudi funu beba Ghana ti wose ye bompa e sane ye be ya omomfa funu bia ye nkote asem bia na embom abusua ni sheki spiritually oso mo bompa ye wose abusua no mini zo ma declare 40 days fasting wo abusua no mudia another 3 days fasting wo abusua no mudia because uhwe social media no so is like of cassette abusua no too much na eka obi nkukura ne ka bia bisa president kwa sabe mani sisu mu na so na nka wato wati ase na nti papa yali kofo ni achi owasi na Mr. President person obey dey obeka omo so bebo amane so obi awu but the Ghana for twa ni say nkombati ni say breaking news yes opani Bediatuo ayede wawu enokra de yesre nyame se omanem pale no enkwachi omanem pale no papa ye da ase pa ye breninti nkomo na ye den so bre na ekonti we de yesre boni nyina to fanafi nro ya wo de cha hwefu na bia wa che wa chira kwan so people how bi na obefre wa yo me da Ghana for ase de America nyina ne say mayen we hye se obi sabi ni position okutenti onwu mfiri wi ase anase obi ba bia nyame di na dunti onwu mfiri wi ase na me de me bompaye ema Ghana for nyina wo ya MPP ni wo ya NDC ni o me bompaye ma obi a na yewura Asante Bediatuo abusuafo ni tie mi a omomo empire bom enye den ma papa no na sane nkofo ase o ma no e wo papa no so enye yewura no nko a Mr. President ene na yile ene na abusuafo nyina no also munya difu a omobọ mpaye eta obachipa na nyame emfasa nkofo no so nsane abusua no na ya chechire sunsun enye ma wo mo ya chechire wo mo na machira kwa nso de media ne Prophet Benson kofo pi frame nyame boafo na nyame se be number e wo TV no so obi pese ohwehwe me obetu afa me number na wa frame na ya di nkobo papa medase Mr. Bedawas abusia Prophet Benson ena ye no atwetwe enkomo no ye mpai bo no se nyame emma na yare sabasa no enka na Asante Bediatuo bebi a wo bia na afi sunsum ne mebi a ekute emampeni na abusia so nyame enyi wo mu emfirima ye hu o comment e wo video yi ase mesrew sa comment no e ya na wa ma ho ate e de amame wa wie ni sa na afi emi subscribe button no so e ye too much GH na de adoma na ka ho sa no upload bia bebia only first person wonsa ebetimi aka all the social media handles ni na too much GH e ho nso kwa mesrew se like na share e fama me makra